Bamwe ba chairman abagambaho na TV West nibagira ngo chairman inemirimo minje murengere nahabwe cyo nibenda bakuru begomborra okutaho umunshonga zabo. LC yitu tu eje ya Nyakabungo ateri nketa rumwebembezi ahabwe shonga yo kugira ngo omwebembezo twireho agizire mirimo minji tiyabasa kutusyaho obuhereza akachiko kona tine kikabasa kuyamba nuko ikigero tubarondire kirabire ebane nguto zona zo muruka project zo muruka zona percentage yo muruka byone bitu kubireba ajya agomborora niwe kansara bakamurunda speaker pensioners kireta kituretera emirimo yitu yacumbagera ku kandi LC tweje mukureba eineho umurimo muhango ogwashebe kuba natuyamba. Tuganireho na David Tukarugayo ubu bakuru bentebe zo kubanza barakwenda rekure kandi we nayo yicerereza mu gukora imirimo ye atine buremezi. Emyaka yone yimazire ndi mu position ege tina hindacurire itazera keraputingire ningashikibiriho ombere bibiri abo personal interests z'abantu zo muntayini so nyowe ni abo omwizina lya Ruhanga ko ziremerimo yanjye ko kucishemerire and people are happy. Uwe John Kwesiga orukora nko wegomborra yabo yanja nagira ngo umukuru w'entebe ya kabiri ecyari gukora kigwira mu mateka kuyashira gombora bamuhereza ubwa sub county speaker ico nchimanyisa ki hati nchimanyisa mwakagira entebezi ibiri izo ntebe ibiro mu mateka takikiza bazona kuzukora ecyari gukora hati natware ya speaker then entebe ya hansi iyabirari chairperson LC2 chairman LC2 ijagire kura nagira ngo bakuru begomborra bariyo nibetebekana so kwandikira chairman w'entebe ya kabiri mu butongore stamp ejo actually ndiyo nza kumuhandikira nyenda girete hanuya office ya LC2 yona bakabahereza n'amagari abirete tubiteka ntuzagaruka inyuma tuzeyo tumobilizing abantu tubashomese stamp ejo tugihereze chairman vice weye wa LC2 gasha kwa dano basibye.